kardom karbeng long pinya video kelalo ruwe polamazan mate video labang solamazan 5 November release ikelo labang solamazan long komasi a video a concept lo mate a director iglo mate labang soalun komasi ke tok iglo totang te pinike aso alun mate alamazan abu thakle lang iksina totang te video le start iglo na ruwe labang soalun jir ke tok abang phuge lalo ile tum kiching hon hai singer mate asi ki jume na abang phu alang li men ke binong timung si labang soalun ke tok iglo mate alang le methang mosi labang soalun ke bonda iglo ruwe labang soalun kilun mate a singer to men ke lai khenlo binong timung alang le methang mosi labang soalun si tami alang chilun iglo lapen alang le long kilun dun kaet ing tipi alang le tumsi labang soalun ke kilun ik atum lo ruwe labang solam jan long konsep a video mate a director abang phugelalo bipul terang alang li methang mat iglo lapen labang solam janong chapajana bang phubina bang pitomen ke lai khenlo bipul terang lapen monjir hansipi labang solam janong cameraman mate mohor knep dona bang phugelalo baskar jyoti doloy mate nigjus effects nalatom labang solam jan fulang ijibrote official bipul terang youtube channel long silang iglong po nang litum ensek channel official fan subscribe ingnon lapen like tap ingnon lapen comment bang tenegri pinya video kelan sikang tonlo kurwang thu dei ho